Kam ke Iran bakal bom ya ka office kam jong Benjamin Netanyahu Prime Minister jong ke Israel. Hatu Prime Minister ke Israel ulayap. Kumulai sebenarnya pikir subscribers baru kita justru terdapat banyak video sekali ke channel Story telah London. Kari Iran kamde kari kebetulat. Daki lakteli ki drone kadan. Lakteli ki misail. Ki jatma bat ki jatma. Ya ke jengklan bat jengtelat jeng kari Iran lasaki hakani katma jong ke Amerika Israel persyaya kari Iran. Baru ki base jong ke Amerika kibadon hang West Asia lasyak kruit. Ka US Embassy Kuwait lasyatrei. Kathat air defense system ru lasyatrei. Ka radar ke basyongdor way billion US dollar jong ke Amerika hak Qatar lasyapen prapum. Ka Iran kala pelaj ke video da ke bakam bakal ayok ban siat penhap. Ya ka jatma F-15 jong kori Amerika. Shisen siat ke Iran tak selak loy. Ka yai hap ke F-15 jong kori Amerika. Kisupa Iran kila kamru da ke boong bakila yok ban siat penhabru. Ya ka MQ-9 Reaper drones jong ke Amerika. Ka jengjot jong ke Amerika hangi la daki billion. Keren hek kisipa Iran. Ka Iran ka kam goong ban naduk mentaga sengi la penon kam da ki tiartma ki batmai. Kum ki misail ki drone bat kiwai. Kum ta ka jengyele jungi kelanang syirkai. Ki air defense system jong ke Israel kimlak banyada ya ki tiar jungi. Kum ba ke Israel kala penyap yau nong yalam jungi ngiru menengi la keruit. Yau Netanyahu da ka bangi bom ya ka office trekam jong u. Bad ngingej baulayap ong kisipairan. Haga jengi day berkani 4 semladan kenu ke update ke batik na lau Prime Minister ke Israel. Udan hapo office name hakati ke por. Babam kisipairan. Kajeng kerwit jong kisipai Amerika bat sipai Israel. Ya kan nong ba Tehran menegesngi. Kala imahar. Bad yo ibet stang ya tedam. Pum. Kumbagi Iran kalong nadu kita yo ladapin bom yingi. Ngin penki ya katma longdung lani katma hapo West Asia. Nda kala jelong sya. Kumban jubab ya kuwe ke jengkeli. Laka USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier jongkori Amerika. Kala sya penjot neyam kumbalakam da kisipa Iran. Ka jubab hang ni kalong. Kadai tangga jengkam jong kisipai Iran Henry 4 semladan kenu kajeng syak penjat. Te perlog la de pirang ku asyu banyo sengo yaki updates sa comments. Next, la de pistonat ke channel jong asai tu lam ki perlog jong pi la de pim pistonat sai tu nga story telah London.